سەرۆکا ئەنجومەنە جیبجیکار دە ئەنجومەنە سووریا دەموقراتە ئیلهام ئەحمەد ڕادکینە بۆ ئەو ئامادەنە دانوستاندنێ برێجیما سووریێ رە بکەن. داخوانیە ئەحمەد دەربارەی دانوستاندنên برێجیمی رە نەجارە یەکەمینە. لێ هەردەم بەرسڤا رێجیما سووریێ ئەو بوو ئەو دانوستاندنên bi mesedê re yan jî birêveberiya xwesar re nakin. İlham Ehmed eşkere dike her got çareseriya siyasî dereng bikeve rewşa welatiyên Sûriyê zehmettir dibe. Herûha te kes dike got fişareke navdewletî dê li ser rejîmê bibe ta got diyalogê bi aliyên Sûrî re bike. Ême ji aliyê me da vê deriya wê her vekirî be. Di encam da rewş ê ku di herî dawî de zarar dibîne carek din gelê Sûriye. Ji bo çareserkirin daha rastir e û وقت دم به اوی زیادتر جی بچه بارد که می زخت کی ناف دولتی جی سر رژیم جدا چه بود. انجمن اجتماعی کرد سوریه انا کسی گو بشکه جی ائتلاف اپوزیسیون سوریه لسر مجرد دانستاندنین و رژیم سوریه را دبیجه گو او بتنی دریا ائتلافی را و بگرنتی ناف دولتی دی دانستاندنین به رژیم سوریه را بکن. هروها دبیجه گو باوری به رژیمی تونیه لو ما دوا به گرنتی یک ناف دولتی هبه دا گو رژیم سوزین خو پیک بینه. اما وکو انجمن اجتماعی کردی ام اکثر دانستاندن آدانه دسته دانستاندن هیئت تفاوض ناو بشه همی بشه اپوزیسیون سوریه گل رژیمی الجیر چافداری کی ناو دولتی اگر گاوک چه به چافداری ناو دولتی گل کی مهمه و گارانتی داره کی گل کی گرینگه جبوه ما بستی اما عالیه کی تنه رکفتن الگار رژیمی بکه تو گارانتیاوی نینه گور رژیمی قبول بکه یا قبول نکه حتی نه نخواستم انجمن اجتماعی کردی وکو رکفتن گو دانستاندن ما و پارتیان کرد پیانه کیجی پاوراگ ام باشه کیج اپوزیسیون سورینه و ام حاول دادن گو پیشروج سوریه در رولا که کرده گرینگ هبه. د چارچوبه دیتنا چارەسەریەکە سیاسی ji bo krîza Sûriyê re Encûmena Sûriya Demokrat zêdeyî carekê li gel rejîma Sûriyê li Şama paytext civiyan û danûstandin kirin lê ew danûstandin nekêştin serî û rejîm biryar bi dawîkirina diyalogê stand. Hin çavdêr dibêjin tevî derbasbûna 10 salan li ser krîza Sûriyê û tevî got rejîm di gelek waran de qels bûye lê hişmendiya wê nehatiye guhertin و اگر فشارک ناو دولتی تنبه او تجاری دانوستاندنی به کردان را ناکه. لفا اسعد کردستان 24 قامشلو.